Hi, Ebusia. Ahaye nana se wenya ku page. So what you say? Aye. Inti obasoa na wa share video no. Na wa subscribe to me page no ide amame. Ene me ka dem pese me kire ma dwen kakra bi e wo Joyce blessing ni issue ya e koso e ho. DNA nsensem yeguso a ye kire ya dwen da bi e be koso ide a kire ya dwen because see a eno na e koso. Enti ye ka bia ye di se ye kebe. Na me share interview be about me find say Kwesi Ernest, the former manager, kasa ye say enkrofo tag no de pictures ni ade say akwala no ye ne ba. Na ono so ne kasa ye mu no o say akwala no ye ne ba or income or sources of it my day ahwe abofra no. Na in this case, ebusia na Kwesi Ernest person wo kire se woni Joyce blessing aye bibi da na. Because e ho no my dream ye mi na kakra. Because se wo oba ne ho da. Ana wo no oba ne ntwempena da. Na ye de to wo so se akwala ne ba ko be ye oba. Bi gidi se ntem na wo be ka se da bi unim ho hwe. Ba se wo bie wa no ba bonten. Na wo ka se wo yo oba at least obi kai we okay so betumi ahwe ne dia na kame akoye se me ma dwenchiro kame akoye se bia odi kan ni Joyce de etwempana enti no otumi ye bold kan sa asem no na me mo die ho no anya me de se wonim so oni Joyce ntwempana oni Joyce anante da ho no na wo se nkoye de oyi de efri ho no Joyce blessing the former manager Kwesi Ernest ne side na me cheche abusia aya na wa share video no ayede amame page ni dia ne nana se wanya akon adwenkyere mesremo nia matie na me so me kyere madwen de wo so because honom no still amente me ho ase wo honom honom no still amadwen ye me na da bia Kwesi na sika se sa akwala ne ye ne bampa obetumi ayede ahwa akwala no na kire se bia wodi kan ne Joyce atwempena papa Kwesi Ernest honom ne dia wonkasa ye mu no ye nyina ye koma Joyce ye kasama Joyce nanso so honom no wonkasa ye mu no kire se ebetima ba se wo no na woni akwala no atwempena first because I also say akwala no ebaso ye wo bampa o sika bibia ye okay efie ye obetimi ahwe no go manager for na ya wo mo so mo ni artist twempena no edoso oh my God mu manager so ya no mo force ni artist because ya na artist ni feel say omo no mo boa wo mo e ja fe be wi ase na ada no relationship e be wi ase asisi e be ma enkoyie na bia also me de omo breaki e bia na Dave Joy nso be da na Joyce blessing manager afei awarefo wo manager ne wo kunu e na asisia de abama Joyce ehun se da bi e wo so ode no ho Joyce ehun se nko asom se si ono na e kan o se fa ahudie bi ede enton fa ahudie ma obi enu ye Joyce blessing anu masem so ti ase na me momu de ho de me ne ya adwun because emema wo mo hye ma so bebre omo mama ye nia ensese omo ye so woni oba atia etu ba bi e jai ne kakra na oba mfiti prekopa nsore nkase wo kwa akọbọ adwaman na wo kwa akọye bone ma oba feel free o ma kiake wo mo hye ma chenchenchen emfa damfo enya adamfo ema wadamfo ma wo nche enye sei no mo na mo ma no mpebi ya o mo ta akọye bone ebi ne Joyce de ya asi ena Joyce de Yakopon adom o hye no so den na me kansa kase we ye Joyce blessing ama ni hunu Joyce ukunu si wonu nkwa na kwaye nkwala ni DNA anase oje wo concern ena kwaye nkwala ni DNA se entisa na obefa nkwala ni se oni omu pie ena ofri wachi kwaye se DNA na meka cho se Joyce ma wo lawyers ensue Dave Joy waye ukunu penesu siu no because yenye DNA wa bra enya oba ne be ma na be sign ne say other partner ne ka say on sign ya other one need to go ahead enye ne ma DNA than never
yenya ne sa enti se bema ni go ahead eno fa nkwala no eno no akwakoye DNA ena sesi a wodi gu anim ase a Joyce ye si wukuno na ne nkonko gina court si no ene ne nkonko gina court because unni mo she ena aba abonti se onu akwakoye DNA na nkwala no ba akonya ne ba semienu nso so a sawoti ase emre bia ni wo say Dave Joy e wo tumi say ono timi fa wo ma secretly ekokoye nkwala ni DNA wa bra without o consent no say amene wa Joyce Blessing see you no na ni nko gina court na enye example ma mema no binum fine die besiesie awie sa wo twe mpra na awo wo ba akwala no wo ye wo ba oto ni twena enye yie wo ba ye wo ba bra sa akwala ni nya wo ba obi ka wo chop money na wo teso se mienu na nya wo ba Dave Joy wo chop money no wate so na de ba akopeko se mie ba ko so na ya oba no wate so na de ba ko sika ko se mienu na ya ma na de mienu sika ko ade na chinchina nche wo pese ogu sister na ni mas na no metie interview bi yes wo sister ene kasa sister oyoba Oso kasa ya se Joyce ne pen anim guase na Joyce oh sister ade enti Joyce ne be wale mu nua be ma no enti da krokra ni ode anije ba mu fie da krokra ni wa ode anije ba mu nua na brabo mu ase mo totono wa paso say yam totono nipa kro I don't know say oye Dave Joy ni nua nkasa dia because voice na mete na mete say bi asesi ndi cash o se wan e no interview no ade oba ade na wo kan samu a ya say awarefo de obetumi achu so say omajai omuntamu nya fine e bi o ma enkola an be ma ni eye for some time ebetumi take time ebedu ba bi no obe give up obema be ma na hunemma eye normal because omo enjai wo asumdue mu but oba a waba bonten say wo bra ni Dave Joy enti wo kasama wo nua no sister unso your ba mesraw wan kasa ye unso your ba abusia kakra me de bra mo anyway Joyce Blessing ni issue na ekoso no eno na mbekire madwe kakra bi ewo ho so ti ase aha ye na say wanya akọ page because the emigina so pa bebre kwasi honest ne interview no ye no o say sa akwala ne ne bampo a obetumi ahwe no bra kwasi honest sa asam na wo kan ye na kame akoye te say ene wo ne Joyce atwempena pen anasa wo ne na ye bibi pen because say ye de akwala bi show na wunwo maame hoda ana wunnim ho hwea uye interview was all about out say woni maame ne ntwempena da ana wunhu maame ne hoda enti de omo keka kone de wunnim ho hwe ba say wo ka say sakola ne oba na betima hwende a tin say bia Joyce so ne na yede atwempena penti ya na mo interview na yesere mo aya mo ngada mo self ye na mo kasa mo ma ezisususi abusu ya share video no ema me na subscribe to na say wenya kon a page